turayaganirira mu mutwe uvuga ngo ariko itara ry'Imana riracyari kwaka. Yego. Itara ry'Imana riracyari kwaka. Ni muri ubwo buryo tuvugamwo aya mavensi tuvuye gusoma. Itara ry'Imana riracyari kwaka. Kugira ngo aya magambo tuyavugeho, twifashishije nyine ano mavensi ntituja kure kandi ntidutinda ngo twimbe kwa kundi kwabize baza bavuga bakaguma bakimba zavuye ahazavuye aha, ndetse habe n'amavensi twasomye igihe kimwe woja gusanga tugiye kurangiza tutanayavuze, ariko umutwe ni uwo nguwo. Ayo tuvuga nayo twasomeye kugira ngo abantu bamenye ko ayo tugiye kuvuga avuye yanditse hano mu ijambo ry'Imana. Ariko so kuja kuguma gusubira mu mavensi kuko twagiye tuyasoma, ubwo namwe mwumvishije nuko asandi mwumvishije. None ga ibyo nibyo jambo tuganira, rivuga ngo ariko itara ry'Imana riracyari korya. Igituma iri jambo naritekereje, nashobora gutekereza ko wenda nawe ibitekerezo bijya guhamanya n'ibyanje, nawe akaba ariko wenda woba warabibonye. Hari ibintu byinshi bihaye bikorwa muri iki gihe tagiye kuvuga na kimwe n'ikindi, bihaye bikorwa umuntu yabireba, umuntu wemeye Imana, wasenze Imana, wavuze Imana yabireba, akavuga ngo ni ngaho abantu bananiwe, ni ngaho abantu ibyo kwizera basa nk'abacotse, ni ngaho abantu ibyo kwizera bamaze kubirambika, ni ngaho binaniranye. Ariko kandi nyine yovuga impamvu wogenda uzibona. Umwigisha uhavuye avuye kuvuga amagambo twebwe ayo tutabonye n'ikindi gihe, ayo tutabonye n'ikindi gihe duhaye tubona ubu tukibaza ese biri ko biravaye. Waja wewe wenyine ngo kugira ngo ubirokanize aho biri, ugasanga ni nk'umukubuka wo kwizera. Igihe imyaka nari Goma nkaje ngo kuhatinda mfite ijya mpamvu, murayizi ndabizi. Hari ibintu bimwe muri mukuguma kohereza ku telefone naje bari babinoherereje nyine abantu bamwe baje kunoherereza umuntu umwe wavuze ngo hari inzozi ziwe yarose. Ntabwo ngiye kuzivuga, ngiye kuvuga akantu gato nakuyemo. Aravuga ngo hari aho yabaye ngo n'uwo muntu wari kumera nk'aho amwishurira muri izo nzozi, ngo aravuga ngo ubu nyine mwebwe mfite isezerano ryanje nzoribakorera kandi ndisohoze, ngo ariko igihe ryanciye mu kanwa nkarivuga, ngo narivuze nanejejwe na baso na basogokuru, ngo ariko si ngo bamare kunezeza ngo ukuntu bari banyitwayeho nuko bazaga bansenga ndarivuga. Ati none n'ubu sindarireka, ngo ariko ugende ubabwire ab'iki gihe sindi mu kumenya uko bari mu gusenga n'uko bari mu kundamya, ngo ariko ugende ubabwire babe nk'abasubira birekedishe bukeya bikosore, ngo babe nk'abagaruka baje gusubira ku Mana neza.